Eraban olebe ngesi abalebe eyatakine Ebajet lo kitiriani kede lokaru ilukumniara kede kaisarandio keda ilukumniara kaisaranuare na jatari kesi keda Ebajet lo bilionini a kaisaranu kanyangon bon echamuti ngesi ebe aduko keda swamisho nuirotin kese yangari tos a pia ipu no Ebajet lokaru kalo ebunit kotupa kini angaleu ashoman kaijana kinelo itungam so erale karulo imuno ebe re karla jokan la pie neda karulo jay to malo jange takin jay lim kida dita kaisralu kanyangon konya do panata kanata gele kinetara julai net jay lo karule boot lo pie ile yataina moti lo arita kaisoni ni to dut be buneja nakin lo ko situnga ajukari nui bone lipi mejasi ka councillors omichate budget o job tetena si swamai lo Soroti district tetere etunga lo kopi meda unete kapitum agirgilan lo apia ko councilor lo Soroti Samuel enangu ngese abuki lip engare nok adoke na kech anyu nebe etakanuni abola na ijana kineri tungam nebe local revenue collection idumuti mechanisms ari ponesho lo ajoka kale buna so anyebe local revenue collection ibuni satama nyebe ibuni itudolokina doketa ne kiara ido toma poneshali poli jata resugeski di poneshi toma ibuna ndisoko ni kosi lu district lu bini obe covid-19 ogolo ibuna ngar betani begarati kwekini agwenar na kitu ngalo soko ni na some business toma letere kona local revenue keun so dikini yari kini ibuna nyube jaiso kede ground rents ara isigini lu tatu solo sine toma plots ara toma senda le soma te kwesi kwa business otoma kesipolo rai bonen di koneshi cheli buna sanebe ibuni se to jokari ikapunilu adumuno se kwana so kwa district dum se mechanism cheli anyebe kurosi kapunu kero jono sa tacho system relax emi alamu Christine Itado TV East Soroti.